all of that for you. We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Ingasuka vutu jijoni shifumi ngari shoba na nzuzu Ingasuka vutu jijoni shifumi ngari shoba na nzuzu Kutama nda kwa nda minu kumengana nda kwa mingola Nikaretira se wana muka Dona Namuta aiteli kupona sengwenya namuta aiteli 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 Yengana kusatu The twin brother. Ada kama shaba. Muimbeleri simu ra kona. Umbini papa rulani. Tukulwa matsambu. Ika shaka matsambu. Ya, papa va matsambu. Papa rulani nga matsambu. Tukulwa Tekulwa kama tsambi. Sikwamba xivongo xa hala ka va mani. Kambinga mina vaka mashawa to le ka gari ntsena swi helela kwala. Hey. Okay, episode ya namuntlha la vulavula ngopfu hi music ya hala ka side ra music wa Xitsonga. Xitsonga hi ku ya hi mina ne. Mere ni yisa ku king. A henhla. Yi sharp. Laniwani ke. Loko ni vuyisa so yi right. Because chava ku yi ta ni pfala xikandza. Mi la ku voniwa. La ku voniwa. A wu swi tiva ku ta humelela hi minjhani masisi. Mpfukeni. Hi kona. So loko na plana this thing, I think the most important thing lexi nga stand out kambe ku ri timhaka to Matsonga we are not celebrated as much when it comes to the entertainment industry. Hi ze hi tindlela swa hina hi ri hexe va ri yini kuna Xitsonga Music Awards, which is fine. Kuna XITMA Awards. I XITMA or yini? Yo, I Satma Matsonga Satma. No, XITMA. XITMA Xitsonga Music Awards. Okay, Shigma. Kuna Shigma. Yeah. Leyi fambisa ku hi Xilumani. Oh, ele Gospel Awards. Gospel Awards. Kuna Shigma, kuna XITMA. XITMA i Xitsonga Music Awards. Okay. Shigma i Xitsonga Gospel Music Awards. Yes, right. And then kubana in'wana futhi ya Limpopo Ay, bueno. Limpopo. You relieve. Ani hori. Hori Tsonga hata na. Lima. Oh, Lima. Music Awards. Mara in a space overall nationally, I've never seen Matsonga awardee or anything like that, or nominated in anything. There's never been anything that Tsonga people have ever been. Hey, Tima TV. What the mama voice? Kunamthatha yin'wana la move. No, mala ka Matian. Tu buyi makata Matian food. I get makata tijana. So that's the other thing nation has stand out logona we are not celebrated as much, and we would love nga rhandza ku va na tinqambi ta Matsonga leti nga ta ku ti ta veka ra vona rito so hi la ku vulavula ngopfungopfu hi timhaka ta Xitsonga na ku khumba vanhu lava va nga which are what's the word Xitsonga vanhu lava fita ku la ku awadiwa or ku nduka rini Xitsonga na ku unduzeliwa yes unduzeriwa. I mean recently ina Davinukeri
We have people like Papa Penny. Nabo Those are Shoma legends. Josie. Nabo Shoma Josie. Which is fine. Shoma Josie and they represent both Matsonga na the other genre. Pela genre le imbela Shoma Josie. It's not a Tsonga genre. It's just that she uses a Tsonga dialect to sing. But Gom and piano and all those things. But at the same time, I'm talking about people who are normally or who are originally their genre is Tsonga genre. Wo Papa Penny, wo Bot Pacey, Yeah. legends, wo Dr. Thomas Chauke, wo Josh Riman, Dr. Josh Riman. Ben Mayenga. Ben, Hey, anga umka matiano alo, anga umka matiano. Sikan babalo na babalo ba samse. so logo namusa phela ofana na wo Dr. Josh Riman. He's been in the music industry for a long time. True. Like he's been, and people don't know. But what I was talking Dr. Josh Bachinchana the genre he changed genres. Batangena abo Papa Penny, abo Peter Tinete. Papa Peter Tinete. Yeah. Mashaka. Laba bo imbelela simlaro doma kamele right. Sabunti. Laba shaphu. Indlovu lo. Apa indlovu lo. Nitathina de laba yini Mayengwana. Majambu za shavisa n'wana. Nokudondisa kuchaya uthlela udla emini. Wena futhi. So, what Dr. Joy, they've been in the music industry, Yeah. and they are not celebrated enough. And these things we have to talk about them so that look, writing, we are rewriting history. Topically, previously or a few weeks ago, Matsonga. That's us trying to find out what's happening in the Tsonga nation, Kagaza. I'm not going to Gaza Ingabe nankinga kuma ku searcha kuyiwela itukuma kwa highway ke. So, look, about Dr. Joe. Dr. Joe has been in the music industry for long and changed genres from disco music to Xitsonga, What's up, Mashak? Hayi. What's up, Hayi shebe musi as long as kutanga uchinwa xibelani le xibesebe. Sebe. event vongo i xiseveseve ku na vo maseve hinkwavo va helerile Xitlokovetseleni maxava yetu. ku na vo maseve hinkwavo va helerile Yena va tlhela va lulana. va Oh, lulama leswi so okay na swivona ku va ka kuciniwa kha ku nyikiwa When I'm Vamaseve ka magoro. Maseve loku. Mashaka look mixing a sheep. No, we mix us. On me. Sebe kasi. 7 let's so lulano leswi ati khomba. Kuna tikhombe madani. Kuna isebe kanjani. Vamaseve lava fika va khensa vamaseve ka magoro ikhale ngamboni. Nikela yini. Vamaseve ku kanjani. ya swa twala. It's more like Allen Chijoni va switirhisa as leswo va swi vitana ku social na swini vo loko va hlangana. Say nice with a nice socialist 7. Ya swa twala cause na vito xibesebe. Swi vuya kwaleni nga ti machangani mo ta ka Lomba. ya mixela. Socialist 7. Ya mixela. Yeah. So we have to celebrate these people if funny was celebrate and like even if we are ka YouTube ufika ku Xitsonga music onge kume Xitsonga music hinkwaxi helelini to kuma xexo posta un'wana na un'wana xo paparulana un'wana ya teka risimu ra paparulana ri va ri posta ka YouTube account ya Content ya yena. yena as content ya yena and that's another thing, that's another topic len kumbexani nkarhi wun'wana nga valala ku yona or even now ya ku loko ya hi side ra ku to content or to document our stuff a hi na format na machangana So and a hi swi koti ku documenta swa hina hi va hi hlangahlanganile ngopfu and this is where we have to start documenting these things and start talking about them so that everybody can know un'wana na un'wana ta swi tiva ku Papa Penny phela Papa Penny va ze va performa France va ze va performa Zimbabwe long time like Zimbabwe loko kuma munhu le Zimbabwe n'wi vutisa ku wa n'wi tiva Papa Penny they will tell you that I do know Papa Penny because
a ku ri la a va tshama va yimbelela a va tshama va humile va tour-a va ya Zimbabwe. So loko xi ka yi nga kuli va nga celebrate vanhu lava mila hi sola mani kahle kahle hi sola yini kumbe mani. mina yale ni nga yi tlulela hi ndlela leyi. Okay, wa vona SABC sure. yi nyike rixaka rin'wana na rin'wana ku ri va na radio ya rona. Okay, ku na radio Tsonga leyi nga MLFM namuntlha. yeah. I think hi vona vanhu lava va fanele va landzelerisa swilo sweswo khale. Thank you. And rhandza kwalano leswi tisaka swona because loko mo langutisa Matsonga hi tlhela hi tshikelelana xiyini. Loko u yima loko langutisa so i beni mayengani se wa choma because kanjani. Langutisa the time loko humesa album yi beniwa album liya. Famba cheka sweswi va nga bena swo kanjani. The guy a bena ku beni mayengani sweswi a ngi benaka ku wa rhuketela beni mayengani. Hi 1:30 u le ku chayeni ka 50 cent. 50 cent nkarhi hinkwawo u le ku tlangeni eka pfula na volume mara beni mayengani loko u delela ngopfu va ni cinisi mi rayile va nga ri benanga a ku ri leyo machangani mi dlaya hi xifafa nela machangani mi dlaya hi xifafa ni ta ku ba mpama handle ka tibabene machangani mi dlaya hi xifafa iyo nga benisi emhaka u nga ni toloveli u nga ni u twisisa Ka risimu lera ra Machangana u dlaya xifafa ku fika la ngo wa nga ntolovelo. Mara na yona yeah. phela Xitsonga xi hlonipha ngopfu. hi leswi a na ku vula swona. Xitsonga xi hlonipha ngopfu na wena as DJ hi leyi tirhaka Munghana Lonene ya 50 cent yi cool mhaka ku ri hi xilungu yi cool, it's cool. Mara sweswo a va susi va sometimes- susa 50 cent a va susanga la A va susanga. a ku na two ka Munghana Lonene. King, you can never say here on explicit English explicit because you work with radio on explicit lyrics. Don't they mute at some point on radio? On radio, yes, that's what happens. voice late na yi twa ku ya ka radio. Hey chief, we can play radio now. You'll hear Eminem. You'll hear that. So they do mute. Because remember, there's regulations on radio, right? Yeah. And you need to abide by By the certain things, regulations. yes. That's where the BCCSA comes in. BCCSA, yes. Right? Oh, yeah. On YouTube, you don't have that. No, you don't. Yeah. So the thing that you talk about. And that's why you find that even McGee can have strippers Yeah. come on his podcast. Yeah. And nothing's going to happen. Yeah. Yeah. So the thing that we're talking about is there is an artist in the Tsonga nation. Yeah. Where on Munghana Lonene FM, which is the Tsonga radio station, Right. they banned his songs because there was explicit lyrics. So now I'm trying to find out, couldn't they just apply the same rule with the explicit lyrics? It's not the radio's responsibility. It's the artist's responsibility. to do that. Yes. To have Remember, a- you need to have an explicit version and a clean version. Yeah. Entonces, Okay. so if you don't have that, it's not the radio's responsibility. Okay. Yes. It's the artist. artist's Yes. responsibility. So when did they start that rule? It's always been like that. Yeah, But 50 Cent used to play. I'm 100% sure because I used to love Ben Mayngan. Like I was like, huh? Like swearing Yeah, on radio. 50 Cent. Yeah, I was rapping in his song. It was playing. Motherfucker, yo, this guy. And they banned Sister Bettina. Do you remember? Sister Bettina. That's why they had to come with the clean vision. Right. No. But even him also, he said Oh, he yeah. said the same thing. Sister Why are you Bettina banning did me play. while you are playing Eminem? You are playing 50 Cent and they're swearing. I was not aware of that. Yeah. Maybe they tightened the rules recently. But recently I haven't had any. No, you don't hear hi that. ku na loko u vona ku ta tinsimu ta If there's something explicit, it's maybe like ass. That's it. Ass. tinsimu to tala mi ta kuma ku ri na ti-two. Hey. Say, well, S is fine. S is fine. It can be whatever. But when you come to song, man. Yeah. So if we take it to an African language, it's more
I think the other thing you know, as Africans, we are respectful. Yes, we are. And our language, we respect it. So if you have to take the word like that one and turn it into an African language, it becomes very explicit. But remember, the system is created to hate anything and everything that is black. Oh, yeah. my nigga in the house, man. Because he made a very valid point. Eminem is listed on radio, and you hear words like fuck, whatever, but they play it, right? And you find a Tsonga artist And say the same thing. says the in same thing, African language. right? In an African language, which we should all embrace, and it's a problem. So anything and everything that is black is meant to be hated, Yeah, the system my is God. it has been broken, you know? and especially when it comes to Inavanova. And that's why I'm happy that we're actually having such dialogues, you know, because it brings us together. You know, we tap into history, we tap into our identity, Yes. you know, and we get to know ourselves. And that's the other thing. The other reason, or the other thing, people identity crisis. Mainly because our still when our cause, because if you don't know who you are, then from your background, you wouldn't know who you are yourself. So I will still go when I'm on, and then now usungula kubana kudauta ku kahle mina no sorry the other what's that, the one that's but I know I will have some fires, but still the gender identity comes from such things of not knowing who you are as Makubela, as the Kosa, as whoever, and then now you start having your own issues. So history is very important. I always say culture not tradition, it's two different things. As fun, there is traditions, there is culture. Lose culture when lose Can I quickly jump in? Yeah. Yeah, what you're saying is powerful because look, the Zulus are respected because of one thing. They are respected because of one thing. And even you can check in history. All the soldiers or the front line soldiers. Before I think Moses, son of what kanjani from where kanjani namazulu wanta so want namazulu kafika ne mina ngungubani mfana kabantu kanjani wantu sivela kuphi mchangale kafika ameme Thomas. And I don't blame the guy because angasti Thomas I like Yeah. Chiri. thokozela Xivongo xa ka n'wina. Xivongo xa ka hina hi va ka Xirinda. Xivongo xi sungula so. Xivongo xi sungula so. N'wana Mdungwana. Okay, ni n'wana Simon wa mafanelo wa baptini wa miyaka yaka wa tlhavela khwati. Hey. Hina lavo nghena andlwini hi ri vambirhi huma hi ri vanharhu. Iso says ngena na mina eta uma Senta Mdungwana. Mga Xirinda wala va right. Va nghena va ri vambirhi va huma va ri vanharhu. Do you know what that means? We are the people who go into the house, into the room. Two of us. When we come out, it's three. I think from It's the whole today Stakazel. don't call me Baloyi anymore. Shirin. When I shaka Baloyi Shirin. About shit's okay. I'm going to Kangalanga in Minjes, what I was confused. Oh, when I try to show it to Magushona. Mina comes, I mean, John or John, find a papa land. John or John. Oh, my gaze, washing Quaman. And then got to buy a liver. We have a contact. No, I should like again. She likes again. When I'm doing what? Aye. What big is? What pang? What sanga tamave? What sanga tool?
hayi lese Wamabele sukuyini? Wamabona. Mami ta mabele sukuyini? na mina sitwi samabele Wena mdungwazi. Wamakhu. Wabhekisi. Warpanga. Wamabona. mabona Watsanga tulu. seni Mabele amabulaki. Mabele. Hayi mabele. Mabele. Mabona. se masiwa ibitiwa kwi le Nta mabele. abona le kaZulu Ngemahlekela. le kaZulu se answer koba kuseswi ani kuna milawu la ku vana va fanele va nghena xikolweni kaZulu as answer a wu ta tiva xivongo before ya ku risiwa before ya yimba wantwisisa a va ka n'wanuna before ndla sweswi that's why le loko fika va veka ntombi va veka wena sweswi muchanga ntokweni hi ku lebyi bya ba ni va ku machanga ni marhandza machanga ni ka njhani wantwisisa but lebyi byi fika byi veka dindlala ndhawu se a sungula va siyisa swi nga hi ku wa swi twa xa ti tiva xisa lexi se Na ku xin'wana xa kona munhu u fanele a tiya laha nga yima kona timintsu ta munhu ti fanele ti tiya loko wa hlangana na mzulu u fika u kombe direction u ta ku sesi u thini u fanele u tlhela u ku especially loko u fika u vulavula hi xilungu tshama ni hlangana na van'wana fika ni ku where can I get directions to Masawucedile ukuphapha usitsheleke. u byela kahle wa swi twa wa swi tiva vulavula hi xilanguage xa wena se loko se mi vulavula hi Xitsonga se wa khuluma se wa ehla masiboka ku ri yena ange u tiyini ku mara loko va mutima mutsonga no kombisa ni ta fika laha ni fika ni ku can I have directions why ni nga fiki ni ku kombe direction yo ya a hi tiyi ani matichava ani matichava Hey, back to topic la vulavula hi ya music. Se hume ngopfu topic hii. U tiva ti artist ngani wena ta khale? ta khale eish wa hundza muchangano n'wana okay ka ta khale no tiva Dr. Thomas Chauke na Peter Tinet na Pen na MG Ntlambhi na yi tiva ni yi tsakisa ni tsakisa machineni se ni yi tiva loko va nje msadi ta le Nigeria ya ngunyuta papa le yi ngunyuta kanta ka tinotsi ya pinda mzana Mara sasa wa titirisa na. yini nkarhi n'wana ta ti fana nhloko loko lava ku tsheketa vanhu wa famba misa lweyi miza mi nga n'wi voka sesi yi huma ka matiyani masiboka ni vula yini loko ni ku vanhu ka matiyani na woloye Ta za kume munhu wa matiyani le. but ma ya kwini ri kona na Se o cincini huma ka matiyani. ni vule khale a swo ka sesi a vulavula Maxava ka Xitsonga u tiva ti? Lava nga va hlaya hinkwavo na vativi. Vo Ntlemu, MG Ntlemu, vo Thomas Chauke, vo Peter Tinet, Pen. Vo lava hi va tivaka kwalaho. lava xihahampfhuka ka simani Paul Ndlovu Pondlo. Va le Phalaborwa. okay And a ni lava ku vulavula na artist hala. Cause sweswi hi vulavule ngopfu artist hala side rin'wana ra Matsonga. Ku tele ngopfu ta hala. Ta hala ya wena ni to huma hala loko huma hala Zimbabwe. ya mina Ta ni hala ka Maputsu. ya la ka maputsu vo Fernando Xivuri hi vula ni va tiva na van'wana Fernando Xivuri Zaida. Va ri Zaida Chongo Mhlongo. Chongo. Mhlongo hi. Swi nga endleka ku ri Mhlongo a ni ku na leswiya swo ku na vo Ngubani vo Ngubeni vo so va Matsonga loko va fika hala kona va chava nyama ku vo Ngubani. Ku na artist yin'wana ye a ni ti ku helele kwini ene ni le ku hi laveni hi mbilu na moya. Raymond Nyati. i Raymond Raymond Nyati ani aba huma hala aba kumeka hala vo Bushbuckridge ava ngo huma kwa vo kumeka hala vo Bushbuckridge A va nga humi ko njhani? va Mozambique vo Tutumbete swa twala mara vaneri Swa ku wa trumpete ba. vo Tutumbete so swi humelela a na vanghana van'wana lava a va ba xibejwana so yena loko va khomi va nga n'wi hlayi va n'wi veka sayitini ani ku ta sala support na tifamily lava va rhumela swin'wana se nkosi loko se yi twa ku nandzika yi nga ha swi ngheni se va n'wi pfukula ku hambi na mo hi pfalela 100 years wa ha ri koho n'wana ta tshama mastera mhaka liya nakambe se yi tekiwa mbyana yaleyi ya tshama na van'wana A va khomiwini.
Serious? ehe timhaka ta rini leti a swi kona ku nga meli a ku ri 2013 information leyi mara hi yona vhela va heteleli va yi Ayi ku twe maxava. Tsika swi levhana. information leyi wa ni twa sweswi Na ku twa manje. a ni ya ku makuma malebvu na swi ta ku tshuwile nga november i ve ri movember hi te ha tshikanyana so information leyi vhela yi hetelele yi confirmiwa court ku vhela ngwenya na yona a yi ri involved ka swibejwana loko a za a pfaleriwa swi komba ku confirmiwile ndlela yina va ta ku pfalela mara ka ha ri na ku prove guilty no a ni swo sungula you are innocent until proven guilty Guilty ya. a ni leswi loko swo endleka so loko sweswi mina ni pfaleliwa loko no boxa ni ku Lisbon ni ta va ni kha ni yimini ni swi tiva ku ri okay ni yime kwihi na kwihi loko you can check my phone ya khuluma ku ri a wa ha ri ku sapoteni ka muti wa mina ni ku tshikile a wa ha ri ku ndleni swoswo kanjhani njhani so obvious va to cheka swi kuma ku mitsana leyi ya ti tiva timhaka Ya tiva timhaka yi busy. mbyana leyi a hotela Mi nga vuli Bolt Raymond. mara a va Yi nyika vuyinyana ti-hit. sweswi a va vuyinyana sweswi va ri na ti-video ti kha ti trendanyana loko a kha a famba tirenkeni before corona yi lava zama ku ya game corona yi ba yi veka leyi va vi na interview ka Munghana Lonene before corona mi ni lo vona leya le renkeni leyi kha yi famba Na mi ni tiva leta tele renkeni. nga ri va after leya tirenkeni hikuva va trendinyana ivi va va na interview ka Munghana Lonene se swi tlhe swi ku verere swi vuya hansi Se u shoko a swi confirmiwe swilo leswo hi leswi ni vutisaka swona phela loko nghena timhakeni. nga ta na balo ya laha Baloyi. ya loko mi chuha n'wina va ta lava mina ni ta va nyika ku ni swi kume kwihi Mi swi kume kwihi right? hey vafana We stand to be corrected. So Yeah. it's not so allegedly it's okay. Allegedly. teketelela Ku hleketelela. mahungu ndlela Mahungu ndlela. mahungu ndlela ma vambisi munhu a nge hundzuki jesu na ku fikile ku babu So hala ku yini maxava. no ni la ku yi susa Eh. hala ka music industry ni yi susa sweswi or ma vulavula hi yona A na hala ta ku hala side lera rin'wana ku na vo General Mosca. nkuzi yale Ku na xidimingwana wa ta xidimingwana. xa Msambiki Xa Mozambique, xa le Mozambicana, a xi ba tin'wana te. Xi vulavula hi guitar. Warila. mano twa sweswo tseko and then Xidimingwana. And then una xidimingwana. Imani. rifila boy Ai, no mativi. rifila boy mu mutivi ku na xin'wana sweswi nga busy ya le Mozambique nga ku yi tanga hina va ri Felix Jackson namuntlha na lovoliwa ni khongela li nga peli lexi a xi kona Ku na misa lowun'wana man loyi wa ti-dreads va ri mani. I Cool B or could be wa munhu wa Mozambique. avo Bush hayi sesambiki yana And then ku na boy un'wana kira kwala uma Cool B wa le mzambiki Mozambique. uma mzambiki Wo wa dreads. uma mzambiki could be no ku na so hi leswi fanelaka ku swi twisisa ne ku na vanhu lava nga le a Bush ne so remember Bush Bakreki close to that border you nghena Mozambique Yeah. N4 N4 yeah. Mashele Road famba N4 Eh. in vo Witbank and ya kwala vo Bush Bakreki kwala ku ya yeah White River 40 Ks then border White River and everything. So obviously, vanhu va le Mozambique vo tala loko va fika South Africa, the Fike first kwala, point, the first arrival place. so swi fana na Yes, man. Messina The Na same- hina hala ka Joseph na Eh, ka the Matias. same na Matia. the same na hala Punta Maria. Eh. That's how kuma ku vanhu vo tala vo le Mozambique, they end up That's why mina lexi purapureni la ka Malamulele. okay Eh. a xipurapureni ko va nga tala kona. Wa hleka misa u ta yi purapureni. A ku xaxa ku penga na kuma radio yin'wana yi le ku tlangeni ka makhelwana, yin'wana yi le ku tlangeni kwala. Ene ti langusani so. mara Chief. Ura- Same time. Radio here, different genres. Azisha. ni ve na question leyi na ha ri Ku ntsongo fandana. Eh. ni ve na question leyi na ha ri ntsongo a wu ta kuma hi machangani ni ndlekise swin'wana kahlekahle munhu wa ntima a wu ta kuma ne a mutini va nga va siwane clean ku kala swilo hinkwaswo
mara radio ya kona yes Eh, what Tempest? yes Tempest. sweswo nga ku swi le ka rixaka rin'wana na rin'wana hayi Matsonga rhandza music. leta mi kombeta a rixakeni ra mazulu loko u tirha ro sungula u fanele u xava yini as n'wanuna sagila Vamos. u sungula sagila Oh, so sungula sagila igi Gi. a xi kali xixexo ko se voneka njhani a swo Eh. se Gira nga rin'wana xi na kuma rin'wana na kona. vuvabyi bya rona loko mi ku mi na vuvabyi bya vona swa twisiseka se bya hina i music va bya Tempest nayo va bya huwa Se na hi va bya huwa kahle kahle vanhu va huwa. kahle kasi na vo magolongondo va heleli kwini hey ava tlimba hi tisuti ava mbala ngo tisuti Kita magolongondo na botere dani ya chana na ai feature ngopfu hi bot pace. Are you is it full? You can take that one. No, it's not empty. Don't format. I just copied part and then the big one. Yeah. You can just move the mouse there and see if it's done copy. I think we can continue with those two. It's fine until that one is done. Yeah. I know cut no. hi vuyela musicini Eh. kombe ku hi susa Eh. susi na ku hi susa swa mampela ayisuti baba na xivutiso eh ti-award ti xavisiwa kwihi loko ma ha ri ka mhaka leyo sweswi a ku Award na ta award xaviwa leta award. xitsonga ku na huwa ngopfu sweswi ya ku ti-award letiya ku na vanhu lava va nga ti deserve vanhu va le ku vutiseni ku vanhu lava hina hi votangi mara why va va tikumi ti-award leti Guys. award ti xavisiwa kwihi laha ku tiva xiphasa pata xa tawad But John must have to share something. mi ta tshama ku hi sweswa Raymond vas john va na timhaka Okay, I go. Mahungu ndlela mi ri ti kumeka kwihi? hi ku na mina leswi a ni ri nqambi no resign swilo leswiya swa ti-awards va yisela vanhu ku twala ku ri ku va na ti-presenter to karhi ti tirhaku swo ku va kumela vanhu loko ku ri ta Xitsonga swo boha ku va hala ka MLFM ku ta va na wun'we huma ndleleni wa dyela na yena a ku hatlisani mi hakela swi endlisa ku yini swi ku va na presenter swi famba na presenter a vo sukela patwini a to n'wayiwa kanjhani and a va yika muyimbeleli so va dila na manager swi fana ku babarulani ya ku xava ku ta famba mufana luya n'wana lo tshama kharile a biwini luya Hey guys. a ku ni vona swi ri waka Van Bin, I don't know. I mean, I was like, why? se mi ri va fika va xavisa swi ku yini na ku vutise munghana Manager we, Hayi, phela mashaka na yo artist, mastiva. manager we. Hey, yo le fana ku ya le. Yi phela e la ku ndla sono ku yi kota ku kula. Like fana the was total ate le ka bo afro time da wa ri njini ngwani bo mabala noise na bo yini kanjani lava va tshama wa gripping wa swi twisa kanjani u ti vutisa mani hi loyi n'wanga wina va ri yo vula le Van Damme n'wana vula le Van Damme loko a wina Kasi no that song, no that was the song of the year. yi deserve after loko se hinkwaswo leswi nga ku tiva after but hinkwenu a nga n'wi tivi wa vula le Van Damme loko yi nghena wa vula le Van Damme i vanhu vula le Van Damme is staring is nghozi kanje wa vona so u lo ta ndhawu hi kha nga n'wi tivi kanjhani like va ri mani Benman hi nga ni tshama vulavula ku hekele hi ka yi fanele yi winile i nkambi yin'wana a nga ti banga ku a ku fanele ku wine mina a ku hekele heke ya Josh mani a yi fanele yi winile ma swi twisa kanjhani ku vula nkambi yin'wana yi nga le ndzeni hi ku ya swi vona ku na problem ematsundzulo hekele heke loko yi huma nkarhi luwa everywhere you go Ayitla. na lo mjoni lo everywhere lona everywhere na lo mjoni lo Kufana sisi susela mwana wa Wanderers taxi rank sweswo Pena hala va swi tiva ku na paparulani. Loko a swi change gazini va swi tiva ku ha yi ngheni paparulani. mara va yi lebule ku nkambi leyo ka yi nga chayi kahle Mara n'wana wa yingisela eh xigazini.
ani ngapha ka perform yikutsondoka kumthame moholo kaNkovani before bancame yimanya yiku eka bot wana ti wenta kuma nanti ito bo inkinga le afanye kodwa abayiteki serious maka nani ayiteki serious No, so the other thing kuna hina I take serious and we are not professional when it comes to this industry. Magata entertainment. Matsonga I take serious. okay We look are not organized first of all. I now organize I now kuba now organized. Loko na event. Loko isungula 7, ita isungula 10. mara a hi And timhaka I to pfumala program. vutivi mara No. amukela nandzu walowo guilty as charged. it is alo So I organized it. I kumbe ku kala vutivi sweswi mi swi vulisaka swona maxaka ku na ku kala vutivi. No, mi twa nga ri ku kala Mara vutivi sometimes I ku kala vutivi akala ngopfu. ngopfu Ekula ku va phela u nga va na event mara loko ku ri na program leyi faneleke u yi run. U fanele u va organized, disciplined Sure. and everything. Mara loko sweswo swi nga ri kona swi boha ku event ya wena yi va yi ri disorganized. Se rito hi leri ri nyatso i ku nyatsa ntsena Ha ti nyadza hina. a ti nyatsa Oh. and another thing alaka vatsongo swa ha hlupha yini na nkambi yi na manager kanjhani nayo yi le ku hleketeni ka swin'wana loko va ku gigi i 6 to 6 sungula hi 6 kanjhani ku ta boma 10 ka ha chaya rate ku za ku performa vanhu loko se ti hala ko past 11 kanjhani se hi ndle mali muni ala gate va ku ka ha fambiwa ka ma 50,000 hi nga sunguli ta va yi luze ngopfu ta nghena vo mathunyana so ma fitisa kanjhani and another thing nkambi ya mutsongo loko yo fika ko I'm the best leswi a swi vula hi benma hingani va ku wa phapa vo doroyi khale wa kha vula I take my time to perfect the beat so I'm the best one yeah that's because swi vula hi xilungu Loko hi swi vula wa tika wa tika. se kanjhani fika ku na ntshungu wa contributor ka mhaka leyi ya swinene Eh, swinene ya. Hina kahle loko na ku swi vula loko sweswi hi nga swi vula swo ku hina vanhu va tima na hina hanya ntsana. Hina ku tshikelelana hina vanhu va tima hexe. Regardless ya ku Mutsonga or yini. Hina vanhu va tima hexe ha tshikelelana. hi vuya ka xivutiso lexi a xi ri kona hala se mi nga ku na matsonga van'wani a va sapoti ku za van'wani va nga win ti-award kumbe risimu ri nga duma mara vanhu va nga voti a ni nga voti leswiya ko va process yi nga vekeriwa ku yo fane yi endleka ni nga swi teka ku fana na loko hi vulavula hi leswi titenda lexiya kuma ku ma swi tiva ku ri i tenda ya mani na mintirho hi nga vutisa ku hi nga vutsonga ku ngheni ka njhani ka masipala wena kuma ku u vekeriwa Lo vekeriwa. apply vanhu va endla ti-CV va endla yini mara kuma ku followa process leyi vo ngo ku fanele followiwa Ne? mara ntirho wa tiva ku ya ka mani Ku ya ka mani. tenda ya tiva ku ya ka mani okay so Kahle kahle maxaka loko planning ka ku lava ku kuma award kahle. Eish, hi ta vulavula loko hayi kumeki mi nga chavi yi kumeki La award maxaka. hayi kumeki Next year loko ka XITMA mu twa ku ve ku na un'wana a nga kuma award va nga n'wi tivi hi maxaka. mi nga zi mi hlamala Hayi xavi award. timhaka se hi ti kumile mi vona loko ya va na ti-award like 2 weeks before ti-award ne mi langusa ti-present loko bayisa ti humesa Facebook a ni va phapa loko ti humesa Facebook a kha a ri ku dyeni ka nandosa timali i ticocococo leta swi fana na drive yi loko ri chayisa hi siku ra 4 u tshama ni vona ku ri hatima njhani loko kha ri famba coco yi ri ni khulumeli ba ni khulumeli swi tani vele Cheza nkarhi muni? Cheza 4. ni vula hi siku ra 4 a ni 4 day 4 nights 4 day 4 nights loko a chayisa u nga n'wi khomi traffic Ne? hi coco se na tipresenta ta vona vanhu va ti jumpisela kwalaya a ti tsandzeka no vula ku i nkarhi ku biwa titlimbe rhamba ra ka nandosi ya coco ya award so ku ya wina munhu loyi mi nga n'wi tiveki Ya tika le. se vo va yi fikisa njhani laya ka ku a ni swi tikomba i nga ri envelope leya yo pfuriwa kwalayani or swin'wana swi taniya va swi fikisa njhani ku swi va swi tshamisekile before yi fika le mahlweni Swi fana na swi va swi endliwini swilo sweswo kanjhani hi swi tiva hi ri hinkwenu so leswaku u na driving license, u na driver's license. U nyiki munhu wa one so mali. Mara swi lunghi njhani hala kun'wanyana? a ni loko va ku wa disa i coco yo disa so Phela a yi fambi ri 100, we yi yisi 100%.
lo nga n'wi nyiketa yona swi nga endla kuma 20 Eh, 20 leyi n'wana 20 leyi n'wana leswi va swi vula ku nhloko yin'wana na yin'wana yi na ntsengo wa yona everyone has a price Okay. se loko wa swi tiva ku ri hayi balo ya lahaya loko yi nyika 20 rand hi tixava ni gedeni mara balo ya hi swi tivi ku munhu u nyikiwe 1000 rand yo ya nyikiwa 20 rand na khensa n'wana bava na khensa n'wana bava wena kahle ni ku rhandza ngopfu we i 20 rand hele ya ku dlayiwa kun'wana talenta yi le ku feni ku yimisiwa munhu un'wana dasa mi ti vutisa nqambi ya kona 2 minutes a ya ha ri kona swi endla ku over bubblegum nyana okay i ku botile ya tsetsa matsundzu a tsetsa ya ri njhani kambe va ri mani DJ Choir DJ Choir where is he now yeah ne Ku le ku tikeni. vo Dr. Stone Dr. Stole nga yi wini ni voni yi Dr. a la ku humesa album na majuli wa penga u la ku duma hi mina u la ku pfuka hi mina wa twisisa ni voni majuli nga huma khale ngopfu ya Dr. Stone mara hi a swi so mhaka leyi mi ta kota ku yi vona kahle matsundzuka ka bungeni va vutisa Dr. Thomas Chauke mi twa swigingi swa nqambi yin'wana yi mi landzaka le ndhawu ku ri mani yi vulavule kahle ku mfana matshwa mara nga tshama yi kuma award but if I can play matshwa Bermuda swi u nga hola yo tshama boto n'wana mani dyondza ku xambara loko ri boto dile ku ndleka swona ku ya mbara leyi wa twisisa kanjhani la kun'wana va loko munhu a nga tirhi mahlalela yi tekeriwa ntombi yin'wana point yaleyo phela vo matshwa Bermuda va fita ku na ti-award leti ya to kuma ngo va honora vanhu lifetime it doesn't matter ku timisaveni or wa hanya na va swi kota ku honora munhu a ve tshama va honora munhu wo fana na matshwa Bermuda ene matshwa Bermuda ka music industry wa Matsonga u siye manga yikulu ngopfu ku hama la nga tivi ku tshimi ta matshwa Bermuda mara u nge swi twi va ku ve o geza Thomas Mzamani yi ku yona to ya mashava to ya mashava hi maxava i munghana wa wena I think a nga rheli swo hlaya ka timhaka ta mara main point i ku hina a hi celebrate ene na hina hi hexa hi swi koti ku organize swa hina swi va na value tirhisanyana so vanhu va fanele va tota ti vulavulela hi woxe i ntiyiso lowu ti vulavulela hi woxe ku i xini lexi ndlaku hi nga koti ku endla swilo swi humelela ku fana na van'wani vana I ku na loko why hina hi fanele hi va the bullied child most bullied loko za u kuma munhu wa Mutsonga a kuma award leyi swi endla ku nga ri a nga ta yi kuma ku va a very huge achievement hi mhaka ku a hi swi kumi swilo leswi i ntiyiso lowu no it's concerning se ku mi kandeleni mi nga ndla ku pfunisa no hi fanele hi kumana na tikambi vo Dr. Joe vo Dr. Thomas Chauke va ta hi hlamusela ra vo side ani na hi tiva ra hina side this is what we see but how can we move forward va ta vula ku vona hi ku rhandza ka vona va ta rhandza ku la ku endla yini I mean nambi vo rhandza swo rhandza loko hi nga pfalangi pompi liya yi humesaka mati loko hi nga pfali xiphaza lexiya hi nga yi kumi Thomas leyi kumaka 20 rand xi nga ta endleka xiphaza lexiya xo xavisa xiphaza lexiya hi ku ya hi root cause fana hi lava ku tisa ku root cause i yini okay swilo leswi swi endleka hi ku na vanhu lava as ku na un'we a nga huma ndleleni ti present ti present wena nga ri mi tiva swin'wana mi kandela ngopfu la ka ti-president i va xavisaka masagwadi masagwadi no va ri ti-radio station presenters kanjhani i vo va tala ku fambisa swilo leswiya kanjhani swi fana leswi tlanga music station manager station manager a nge yi andla so a nge endla swi chekele ku na matraffic ku pake taxi ne ku pake taxi ndhuna yi tshame yi yimise khwirile ni ka taxi u ta n'wi twa munhu loko ncenga ku hayi mfo
unalintuna ka kwa lituna le teng ka kwa so zamaya na 100 ke hona hore ke re 50 ka kwa ke sala ka 50 ma56 se na tona ta distortion mane atile so tshama ba ta ka kwa ba mase maybe angana vutivinyana bya radio u nga n'wi hlamusela ku ri i yini kahle kahle lexi hi vulavulaka hi xona and then u n'wi engage after xisa ku ri u humelela yini Chief. So the thing that we're talking about is the sales of awards. People are buying awards on normally on the what can I say national radio station or SABC or any awards. Like mostly it happens in your I can say government subsidy station, because there's the ones that are not controlled by, it's very organized. So that's the thing that we're talking about. She asked the question that where do I buy an award? The adjudicators, the people adjudicating. So the people who are organizers of the whole thing. The people who are sort of like pinpointing who the winners are. Okay. Because remember, everything else is formalities. Yeah. Yes, you can ask people to remember DJ Claire. You guys remember DJ Claire? Yeah, that's the one we're Clap. talking about. Claire. Seb, the one that had the KZN. Yeah. He just spoke about that one. How did that happen? The Van Damme one. I don't know. It's the Van Damme song. Yeah, that one. Where everybody was shocked. Okay. I mean, think about XITMA. Yes. Clap your hands. Like, he released big songs. Yeah. He only now won a summer. yeah it making sense bro You know what I mean? So all these things are formalities. So you need to find the root of who is in charge. Yeah, you find the adjudicators, you say, listen, man, but what is that award going to do for you when Nothing. you think about it? Nothing. You're just buying. no remember in music we want fame once I get an award everyone want to collaborate with me then I must make No, some but- And sometimes there's even a war within the adjudicating room. So who should we give this to? Yeah. So I remember, I won my first national radio award when I was still on radio, right? So I won that, and then the following year I was nominated again. Yeah. Same category, nighttime radio, blah, blah, blah. Yeah. And I didn't win. And I remember one of the adjudicators Yeah. came to me after the ceremony, and he said to me, you were supposed to win. oh my god So somebody bought the award. Yeah. You might find that. Definitely somebody bought the award. They can't just shift an award. supposed to win that award should you have done what I don't know. Obviously, you should have dropped the bag. Yeah. the brown Chances envelope And something there's that nothing never that you can do about that. what can you do It's sad. Hey. That way, okay. That's South Africa for you. It's sad. can I say that again You pay for everything. Yeah. why minya wa rek When You know, like rich people, right? Yeah. Pay taxes. Yeah? Yeah. But, and with them paying taxes, they pay for security, they pay for electricity, they pay for all these things. Yeah. Right? But they still need to go get, number one, generators. They need to get like private securities. They Yeah. need to get this and that. On top of the fact that they pay Yeah. tax. Sure. So yeah, you pay for everything, and then on top of that, you still pay. Jeez. South Africa where you pay forever and everything The most Hey. unequal country in the world. We surpassed Brazil. You know how terrible Brazil is? Brazil. So yeah, that was the whole thing of But yeah. awards. Mashaka mlava award mitaiku. Hayi, ita Okay. pula. yi kona Itakuma. loko mi yi lava hi xilungu mi ta yi kuma mi yi lava xigazini Hey.
I'm organizer la Rush Gazette. I mean organizer lembe le taku hi ngeni. I mean, nothing is gonna be okay in this country when you have the Minister of Police saying shoot to kill. I'm so after. What do you expect from this country? Did he really say that? Biggie tell it. Yeah, he once said it. I remember him saying Even it. recently. remember. Even now. recently. Yeah, Baba. Yes. Bruh. Oh, me go yes, on the yes, internet. he's Remember, I right. saw it trending actually. Yeah, he's right. Let me go on the internet. I think it happened after he did that thing. Good morning, officers. Yeah. Oh, then Hey. someone said, Good morning, crowd. They go like, hey. Listen, Okay. listen. Biggie Tele orders Western Cape police shoot and kill. Then later ask who started the war. Police Minister Biggie Tele has once again encouraged police officers to shoot to kill when they encounter criminals. Tele was speaking during the launch of the Western Cape Safer Festive Season campaign in the Shells Plain on Tuesday. Yep. I know the one of Good Morning Officers. I want to fight. Yeah. And you are not going to get rid of him, eh? No. Because you know he has dirt on the president, right? Is what? Come again? Hey, let me shut up. Yeah, it's getting too deep. He has dirt on the president. Oh, really? Guys, why is Becky Tele still there? No one. After all these utterances. Yes, Good Morning Officers. You get. Good morning, officers. Good morning, officers. Good morning, officers. Officers, good morning. Officers, good morning. Good morning, community. What is that about? No, the officers are lazy. That's what they're trying to say. They are on Babalaza. Hangover is on them. So they want them to. He's hyping them up. Yeah. All right, I think that's about it. It was a great show. I hope that artists will come and have their work and say something about the whole thing of buying this and that and rewriting the history of the music. Because I'm calling 2000 and it's very important. I was telling someone, no, but they're actually sampling their songs, and people don't know the old song. People deal with sample their songs and use them Yeah. for the genre, the latest genre yazos. And I was Steve, and that causes a whole lot of things because they will be making money out of this, but they're not making it. I need the Tonga community to be bold and brave. When you look at the Bafuke family, Royal Bafuke, Yeah. a lot of people have tried to take over there, Yeah. infiltrate, as you say, and they have not been successful at all. No. These people have been steadfast, saying this is how we're going to do things, and you guys are not going to come here and influence anything. Yeah. You know what I mean? I had a conversation with my younger brother last year, and I said to him, I am pretty sure that, who's this billionaire guy, Mamelodi Sundowns? Motsepe. Yeah. I am sure that this guy is one day going to contend for presidency. He did. And I said to you a couple of weeks ago, Yeah. after church, that I think this guy is going to contend for presidency. Yeah. And then a few weeks ago, the newspaper headlines come out and they say billionaire Petrus Motsepe has been nominated for presidency. Remember, the conference is happening next month, right? And I said to my brother, we should not take this at face value. No. Why do I say that? Cyril and Petrus
are siblings. Yes, they may be in-laws, Yes. but they are siblings, right? Now these guys want to keep power To themselves. within the family. They're trying to create a dynasty. The Zuma family tried to do that, And they right? failed. So the point that I'm trying to make and the mindset that I'm trying to invite you guys into is Tonga people should be like that. We should try and create our own dynasty. Yeah. And our own, like, I don't know, what do you call this? I think it's being Legacy, yes. Yeah. Being steadfast with our own culture, if I can put it like that. No one must just come and say anything to us and infiltrate it. It's already there, but it just need to be awakened that everybody needs to know who we are, and what we stand for. Because I don't think not every Tonga person knows what we stand for. What Yeah. is it that we stand for as Tonga people? Nothing. Akuna lexi hi yimela ku xona. Ko ba moya hi hala. Tasha hi vulavula hi Ba swona. moya hi hala. Wa twisisa nyana? Follow. So yeah, I think that's one thing that we need to start. I mean, we had the Zulu thing the other day. It was shown on TV. Everyone was watching. Everyone was talking about it. You'll never see that with any other culture in South Africa. You know what I mean? And that's because these guys, they in unison, and they believe in their culture, Yeah. and they don't care about what anyone else says, Yeah. right? Yeah. And they don't move with the wind. No. You know what I mean? They don't do that. But you know, other cultures is like anything and everything can influence you. So yeah. All right, we have come to the end of this episode. Remember, this episode is brought to you by the Juta Cafe. The Juta Cafe, ile no kula swin'wana. Mina ri ntwa ku no hela ka ti-Juta. A ni nga swi tivi ka diwa. Hey, ni vo swakudya. A ni nga swi tivi ka diwa. Almost to Kule kunandzeni, kule kunandzeni. Phela ni tirha across the building. Hey, Anna. Se ni le ku swi Swakudya swa voneni kahle laha swa ka mutsima. swin'wana swa kahle. Hey, no. Loko la nyama yo nandziha. Kambe ku na dlete kwani. Je. Makomba loko lava nyama yo chipa se hayi cinca sweswi loko lava nyama yo nandziha famba ate Juta. Va yi tiva ka makomba. Yeah, so if you want to come chill, have a nice time. Open the Juta Cafe located in Sunnyside. Corner Menchis and Robert C. So namuta hitleli kubona sangwenya namuta hitleli yemganani kusete nikoka mabotele mwana manginani kusete yemganani kusete nikoka mabotele kunuma barini kusete yemganani kusete nikoka mabotele mwana manginani kusete yemganani kusete nikoka mabotele mwana manginani kusete vumelani kusete vumelani kusete savana wandelela akuleke wandelela kaseladi wandelela ntanguba manguvona wansukela ntanguba manguvona wansukelo nizani wansukela banoni